taya karingaran nganggo sinjang di lamban mojang priangan langgang lala 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 Bos nasib aya mak umat imut lucu surah sering nanyari lara kelirik nu gelis mojang priangan mojang muriangan pabonin ibu enak saebul bet anu mana sakakeun Bapak Optim diraksukan Bapak Bodin. kebayang nabihan cahayana tang dosana sederhana mojang priangan tepes mona disangkul disabul ayu mun disinjang nyalanjang mun diaroknya denong aus mojang priangan tarik lalang coy lalang lala 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 paponena saya bulbet deui aya ada oke Bapak Nur Saman kesepuhan dicaringin angkat nangang gandeng pamandora saman bangun nataya karingaran Bapak Nur Saman kesepuhan Sohibul Bet anggo sinjang di lamban pamandora saman kasepuhan saibul be tarik mojang priangan Bapak Bonin pabonin Bandarban. saibul Ibu be Enah Sohibul Bet aturan wilujeng sopan hehehe Bapak Nur Saman disarengan lamun keur senang tongeran laka eling ka pangeran hei paponin saebul bet iwang ibu mana deui pamador saman kasepuhan saebul bet Bapak Nur Saman teu cara pamador saman teu cara kenging musibah paponin ibu enak saebul bet kakarak eling para tobat hei paponin saebul bet bos kakarak nasib eling pertobat bos nasib Bandar Buah paponin saebul bet deui aduh kamulang hati kuring mikamulang paponin saebul bet kuring kabandengan paponin saebul bet kujunjunan usa urang Bapak bonin saebul bet anu mana dong panutan pamandor saman kemana anjot nyamian nolawas tahunan paponin saebul bet abdi hoyong nampungan Bapak bonin saebul bet kudu ka mana paponin saebul bet haturan abdi tumanya kudu kasahan paponin saebul bet abdi nyali hindung parahmat hidayat pamangku hajat berang peting parahmat hidayat pamangku hajat hati kuring asa goreng paiman apa naik ke pamangku hajat ngemutan jung junangan nu
Soibul Hajat. Paimana panai Kebenang budi pependeng Pabonin Saibul Hajat Sumablak wae Bapak Nur Samad Pak Ahmad sesepuh. Apana Darus Pemangku Hajat Ngemutan Jumuna Pak Ahmad Apana Darus Pemangku Hajat Lain-lain daun awi Padariat Apana Rehan Hai. Padariat Apana Rehan Haturan Pabonin Saibul Beng Mana sayang Arahmat. Parahmat Dei Haturan Kumaisuni Parahmat Hidayah Pemangku Hajat Anu Bagel Parahmat Hidayah Yang kena sabrang salahnya Parahmat Hidayah Dei Pulang Dei Pak Iman Apana Ike Pemangku Hajat Haturan Pak Bonin Saibul Beng Anu Bager Pak Bonin Saibul Beng Haturan Pak Bonin Dei sayang Pak Ahmad Apana Darus Pemangku Hajat Mona putih Gus Jempling Gus Jempling. Mikaeli Buhari Midang Manusia urang Bongan agang Pabonin saya boleh mewa ibu Hehehe. Harita Yang nyanggupan ubat. Kita wong Dana puluhan Ha 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 ha. Ayeuna Ayeuna deui wae. Terus nyalahan Geus nyalahan. Kajo